Hello, check. Lunghar Baptist Church Women's Society na Karung Plenum Jubilee. Kakane zimik shong shun hili razang da klaya kashi gupaya achu local pastor oja deacon boards Karanau san ojang rabing iram naubing aso naubing saiko really ringpa shalami lushitele rivrawi sokmi mga aina sokmi ya zimik shoy na hopog laga achira shung chawda ringpa lagi na zadra da legi ji hishit sangai achu iranye hi da zatara ji mahang chawrang laka achi ishu kwersit kuimi da klehi Phungyo Baptist Church Mother Church ashina kuimi dale ningshinai lumna dale hog pogwen hog laga ari hi lumna dale ji feel sa dale khang changain dang da lumlagen kup sangra de ishit sang chawe achu invocation hi say ha hi Chairman Phungyo Women's Society ana Rasamira Chiwitili Release of History Kala Kamihi Mrs. K. Leishiwan Hashuwoshi Former Chairman Women's Society and Rasingamira Juitili Phungyo Querwe na la special number akala le lushitale itung nang rumra Jubilee exhortation hi khani le dale Karesa the Mrs. S. Thingmila President Women Union TBCA Gachui the Mrs. T.H. Grace Shatsang Former President NWU Manipur and Rasingamira anikni exhortation hi kupkahai witili itum the closing hymn sa the KKL number 264 hi sang rumra jiwitili Mr. Thomas Kazingme Assistant Pastor na Benediction Kangjang wi se Samira itum saikorina maninga the opening hymn li 397 hi sang rumse Sasha Bangshapna, painting kai itum psycho rele, Manao Kamil Sakwa Ribra. Nana Kamata Adam Milushita, Ribra Namili Nishita Masot Midaleko. Ribra Nana Leshila, Kaina, Lunghar Women's Society. Proho Nana Pashok Mida, no imang lawe Athar Rayao Sangmida. Aji Lunghar Women's Society, Singum Hangshini the Pangaka Kushumi. Nitre Mayon the Leko, Ribra. Kaning she. No way legacy, no is so kani, Mangaina Regasang, Hakasang, Sampang Sabda. Aji Hakaring upon ye Kamion he. Tailaga Rivra, no way Milikachu, Kaning she.
proho women society hina ogo tui kamayon ay na mga saila singom aming li hangshini da pangakay da aming ay na kamayon mga saila ka ribra na li matay mayda proho na li masot chikat laga nawi manglawi at haji chung mayda yausangda chung mayda kargashoka ngasarano proho na nasomilo women society di layda le saiko rali proho na nasomida nawi so kami sam kapanga zimiksho ngasang sakmilo da saiko ri hiwang siyasali kala ribra na zangda siyasa laga sem khai program mathang na proho na nakhirami mamanda ari adam hitran hilila program ni shiro khuigi da layda le saiko roi tongli ribra na zangmida na nasomilo mataila kaina proho nawi raw khanina kasat sangita layda le saiko rihile ribra na zangmida nana anik niwi uklong morchay male proho nana shijin mida nana matui shok ngaya tui pongchi matui shok shak khawai kasomi loda chui bang lakmo ta sia saye running share program sai korhi nawi pangli hok sangnai proho noi mi na rai mai kaprno amen. Chairman Phungyo Women Society li so kumi se ha sa mi khai jiwang ning chik chang khadai re ji phongshok ngai dele ari Women Society li atam mi dele presentation wiwang ashina atam khui ka hai withili in hili manganing luila history khala khami hi Mrs. K Hashuwoshi Hashungwoshi former chairman Women Society and adam ra khui Mirin. Presentation we Adam Kuri Hauke. Rilak ina ari ngshun history samigi kichia Mrs. K Hashuwoshi Hashungwoshi former German women's secretary. A former German Women Society jine ari ngshun history samiki kiche itmikia shikhangi bu Mrs. K Hashuwoshi former women chairman ana pangnan rakhui miren no ishiwi yaw khomana krang ran miren no jengkat ningshi kereli German akasada nganing kmimang maning la achui program hila ngusung khang sak chui bang ai pam ka khnia sada ari ngshun ithumli exolder samiki kchia khyashi khangya khre sada madam Thingmila luibunau ana samira ahi kjik thang ra naukla chilaka unique salak kaya Shinaw akane ngalai itada mamata sala mukun khale shinaw akane ahi anas ari hi secretary action of women in development Ukhrul sadlai chimang maningla DBC women union we president sada anang aning midlai ta ko tong le active sala akena lai midra aji akhra hi wering phana awi committee akasada ilang aning da iwe avu na yauthi avu akasada awi asakmai thailga ringpha ka chung gasam phangai osak khrume alongni hada tuhan chana osak sai ko re mulung khanima kaharana lum ka paya avu akang sai ta alila panglan mingaye anara manga songra mireno ka khniali Grace Satchang anara hira mireno ahi DBC NDNBA former secretary sasaye Warren High School la principal akasada sasaye ocha akasada experience la kahaya shina akane chimang maningna Naga Women Union former president sasaye Adam makhlei bang ani wi makun khamata sak te ko chung khale sala chi ko tong ma hang me du ke jiwi thili
Ari sehasa mi kahaya German Pungyo Women's Society ana mga songrada kara mirino jiwitili sexual special number Kangajangwi sehasa mi kita kara itu bikia shikaya Assistant Pastor kay Thomas ana la mga songrada kara mirino Jadi lesi memang leh. Jubilee sekitar ni pandai dia. Ini nak pandai. Thagai nasa mina kau ke. Former women chairperson bingli pangran sami ngai dele. Ji issue assistant pastor na sami awalna. Yeah. Tốt nãy giờ hi Facebook chỉ mấy người là ca khai. Muti cái list mình sẽ sao? Ha. Chốt. History Gachui centenary liver German Jacob Tada 1 by 1 tau liver Atomi bio the dying so the each bajin Phaphanao former German Kresada Mrs. Francis Momin Tumra wife of J.H. Tumra Jubilee D.H. Daniel Jubilee Gay Solomon Jubilee J.S. Somila Jubilee Gay Namegla Jubilee J.H. Luinamla Jubilee Gay Kutingla Jubilee L.W. Yangmila Gay Hashuwoshi D.H. Thingmila H.S. Lia L.W. Angamnao Gay Bamshang Gay Thingmila J.S. Ningmila Gay Kushimla Secretary former German Bengi Matala Hiling and Sangai Amuakashita Quislaga Aripata Mikaji Matala and Sangai Gay Thingmila, G.H. Ningmila, Gay Kushimla, Gay Ningajan, L.W. J.D. He Women's Society we meaning make up with a cash make 2 jet, tongue make up with a shin now being former German being he. The dog on the Matala, he can't name below. Jili Malay Kahai Akana, Chief Guest Sami Kahaya, Ashimati, Jiva Masang Rimra, Ashiva, former German Akasag Hai Jiva Atomri, Aji had a Chief Guest Sakang Sakne, Kajihi Pap Timing Sanaya. Natum Sai Ko, Nishi Haiko, Kajihi Society showing the handle. Other former Secretary Sping, Chilla Mangari Rang and Ningmilo, the Matala, Ponda, Itum Amuka Unum say. Cresa the Hayas Vangala, J.H.
Timrawon, GS Pamrepi, HS Yelmaila, GS Thingmila, DH Grace, Daughter of Grace Ramon, HS Lemi, DH Soya, DH Mingsingpi, LW Roda, HS Laila, HS Semi, Gay Rebecca, DH Sopio, GS Prijoni, LW Peace, HS Luila, DH Paymi. In the former secretary spina, upon he rather Banglanji Krakumilo. Aripata Kaya secretary sping Don Hiramilo. D. Hila assistant pastor na yaw mirakaw no. Ada hina kanawa saura, aji Jubilee hima pung pala kena mayon kang saga miping mangi. Free will donate sami kahaya miping hili society na ning si hai ko kucing work kasa da panglan mingaya. Kuhui awang kadle ka mga songli kramilo. Awang makasa ka VA sketchy kramilo. LW vreso. Ana aring shuni donors pingwi panglan ana mirino. Kresada LW Jansala former UADC ana ajiyari pasa kbai say siriji ana sangkamine. Mong tura ponda awi amaina ana kwimi lak kauruno. Apanghi ke pia kasanau se. Mitra sa ke yo ada ashi mitra hi hada apang ke phe ka sanau se in patao ke Jubilee Gay Sheda and family ana ajiwi memorial stone ji sangme ji mang maning la emila aka kla teper aka da sangme da ali la women society da le ni sina ye ke ji phong shok sa da panglan mingai de le apam hiri kramilo Jubilee elderly yaw kan family ji si family na aji Jubilee hiri hok sangme je na elderly yaw kan ni shong ra mi de no just lady and family ada hok sangme de klai mi tra hi hang da gai Firstly, former
UADC Jansa Mihaire, Juitili, Mulungui, Sangmida Gay, Sheta and family, Juitili, LW, Ranbum, Silui, Aji, and Silui Akasangmi, Jane and Hira Mirano, Juitili, Yaurikan and family, Juitili, Hedges Lady and family, Hedges Thingmila, Gay Ramting and family, Hedges Hoyang and family, Gay Jorina, Dr. Hedges Ngaimi, Hedges Young Me, Hedges Ninganung, Miss LW Thingmila, Hipping in a hawk sunkamine, Jane Katongan, he crang and Milo. Jubilee ring pasada atom na Siri can you something hawk la trasampangai, Mulung will free in a something atom leave run a somi reno hangai. Mata Milo, Gotong, Lion Sargapamil. Kangasana Shimku Maning Manahi. We rawi wang what with Tingai and Timmy Shapa, Chikat Mikashapa, me push him Kurmangai. We ran a Taika Mangaru Sang with the Tidek Minin and then tap in Octino Hangaya. Kaso. Other case in a pesa in a Sankamiping. Kresada Asa Gazingmay 50,000, GS Mumi 20,000, he added in the Batata he 20,000 mangai. GS Rangya, Hedges Dawnthing and family, DH Somi Bem and family, Gay Masoyang and family, Dr. Hedges Leshuan and family, DH Pirajon and family, GS Dawnthing Khan and family in the 20,000 each ne. Atum Mangashong Rada Krakumilo. Arihanda Kahai mi Pujin, a Shimkul Pingin, a Kramilo. Asaga Singmay, GS Mumi, Kalahi, Shaban and Masha Maraka had a obviously ran me now can day baba. Mumi, Rangya, GS, Hedges Dawnthing and family, DH Somi Bem and family, Gay Masoyang and family, Dr. Hedges Leshuan and family, DH Pirajon, GS Dawnthing Khan and family. Which album the biology Ashine? I will like Shivani Dava. In the Pataki, the Kleshim could be in 10,000 Sangmi delay. Gay running and family, in a Patata Kaji Mangari Krang Misero. Gay running and family, GS Shimre La Sagan and family, Gay Ray Sui,
and family, kay Yarjipem and family, kay Mary Grace Rudang and family, kay Vellingham and family, GS Kapangkui and family, has surrender, TH Shangam, TH Thingmila, Thingmi, GS Myanbam, has Ngamsung, TH Pamza, LW Maso, GS Pending, has Somi, LW Kavangsing, M Kuting, Kay Joshua, has Ngayami, M Jonah, Mr. LW Tandre, Miss GS Thingmi. Kay Yumi and family, TH Vrayo and family, LW Kungbam and family, Kay Soso and family, LW Vangaila, Kay Nagani, LW Vangaila, in the Tangsarachi, G Mangali Kramilo, 10,000 donors donate Sakmini. Family being Jimakalakchila. Mi him thada chan na sham bai ga shyo re. Ai tin cho mi bai ra. Along ni la akha sang fu ko yo, mo phot fu ra. Dia ni si tang sere gas. In kay mi na. Ni we dai han lang thama. Ada. Ada. That those such beam or you got about so me beam. So me beam, it is so me beam. That's a cigarette. Atom with Jim Mugsha, this so me beam, a shiva 20,000 in a basang, Mugsha, the other next, other next. A sorty PM.
ara migi dak la hina ara 6,000 below mi pingli migi kichine ha so chỉ bên si family chỉ khá khui mèo lo, à thằng ba người cái này cái phiếu mi lo, so mi bên chỉ cái này, có khui đi vào điện phá cái khui ai cái ba cái mi đi vào người cái, cái gì mà sao mi lo cho, ada 6,000 below hina itu mi kaya shiking black LW uneng amna raya mirin no ina pata au ke nagani 6,000 ada taidak rehi 5,000 ke thochang 5,000 ke ben mi LW frank th warin mi ke themring ke stun th sojihan ts shimrela first ts jihan mr ke bamshim hey stephen th murphy Kay Prem, Kay Bamchui, LWN Bison, TH Leshipam, Kay Longva, TS Isaac, Hayes Shimrayo, TS Songam, Kay Thomas, Mr. Kay Thingam, Miss LW Roda, Hayes Wellborn and family, LW Kanmi, Don't he family at the Sampaden Hangdauge, TS Songaning, TS Jasper, Kay Lemmy, LW Araywan, LW Tonray, Ts Legangam, Hedges Thermi, Th Dewin, LW Wangam, Th Shaidang, Kay Kutingla, R Ningkui and family, Hedges Murishang, Hedges Ngoyang, LW Angam now, Th Huimi and family. TH Wimi atom na mangari kra mirin no itu mi kya singe klak na yaw mi hawrin no TH kung mi jeri we akara awa shareshi naumyara karara thác mấy đứa cũng phải đến là thác ta ba ta khai này thoát sang bên mi Frank Warren mi thêm ring cái stone tia so jihan tia sim này là first tia jihan cái bom sim hay Stephen tia Murphy cái Prem cái bom chui LW Bison tia Leshipam cái Longva tia Isaac hay sim rayo tia Songam cái Thomas Assistant Pastor Chineji, Mr. G.S. Thingam, Miss LW Roda, Hayes Wellborn, LW Kami, G.S. Songaning, D.S. Jasper, Kay Lemmy, LW Ramreiwon, LW Vungaila, about 10,000 LW Angam now, D.H. Kumi. Hawa din ram.
มีทรัดลังตะเวอาชามังจินก็ข้ามังชุนยาวมีชุดระอะไรละฟรีวิลตัวนี้สามีใครมีทรัดลังตะเลยฟี่ก็อาจจะมีจีว่าออฟฟิศให้แต่อะไรไม่เอาไปทุระมาว่าก็ช่วงมักไปเลยสารเลยที่ท้ายแต่รีพอร์ตก็สามีเรานี่ชินาระขยะสิขังเยี่ยโรงหาเปียติสเจอร์ฟรียาวก็หอมมาดิกันปอดปิงก็ละยูทวีกท่านปิงคือวิเอางาพังปิงก็ละปลาจังเตะใครว่าจังรักท่านครานาวสันใจก็รู้วิมังอาลีอาลุยอาตามฮีอีดีฮิตาตาบริวารน่าร่วมฉันในชีวิตก็ยังนักขังนิ่งสัมผัสขังสักก็รอคอมมิตี้ปิงน่ะฮิตฮัดกับปังขมิวังก็สาว่าบริวารนี่แหละนิ่งสินั่นทำใจก็รู้ดีละนิ่งสิมันได้รักกะอาตมาขลีมองมุตโต้ในเลยตัวเลยค่ะอีฮีอีฉันนี่คือทิ้งแล้วนะจำเป็นชาตัวเลยค่ะอีดีไปจำเป็นชาลุตาหังเจนินยามสาไทยฟงเลยตาหังไงมัดดมละเทมรุลาจีครานเอาปิงนักหังที่เลยสินายเลยสิรักกันจิตท่าทางเมียเจนน่ะดมฟงเลยเจนน่ะอีแต่ไว้จำเป็นสาระใส่อันนี้คือทิ้งละจำเป็นสาสาวเขาจีจิ๋วเอ็นน่ะดมจีไปใครน่ะอันนี้คือทิ้งฮีงสามเฮาเลยเจนน่ะอีดีจำเป็นสาวรู้จีอินจีว่าอิมสาไทยสถามเลยไอ้บ้านนั่นทวีงใจดีตุยขมุตุยละมันตุยใช่ไหมตุยจีมังขมุจีอินไหนอีจีมสารทำเลยเจนะมันซาไปมั้ยอาจูไว้จำเป็นตำคราทัดะน่าจำเป็นตำพงละก็ท่านฮิตำพงละตาครานเอาปิงนะก็หังจีมังไกสิไปรุ่นแต่แต่อีอาตั้งชื่อนะคะจำเป็นซาใส่ครานเอาปิงนะก็หังนี่ร่างไม่ได้ก็สาฟ้าบริวารจีน่ะเอาอีรุ่ยลำจิลีอดซักไว้ก็ปังก็คุยนะแต่อีฉันคุยก็ระอาจจะวิประเด็นนำจูบิลีฮิวินิดเลยลีฮิสเตอรี่ฮิลิลิสามีควายสังขมิฮิวิวังดาก็สาฟ้าบริวารรีรันนิงสีคอมมิตี้เป็นรีรันนิงสีเขานั่นทำนักเสียสาขมิมังไงนะอีดีฮิตาตะขังนิ่งสัมผัสขังสักวิวังนิ่งสิให้ระก็ละเอาลุยอีทุ่มวิมิลินเฮียนะอาจารย์ค่ะเอาไอ้ปิงวิคราจันจิงเฮาค่ะก็อยากขังเตยเดเลยซะเอาไอ้ปิงวิมิลินนี่ไล่ก็ซะมีไล่ฮอดไล่ฮีปังดากันนะคืออาเคยนะคืออาค่ะไล่ตาสังรกใส่จีอาตมจิทารันไล่จิมนาพงไอค่ะปุขรีราดาลุงฮอร์ตัวนะปุขรีราดาอีเราไม่นะพงจำมีผู้ชกหายอีเราไม่นะลุงฮอร์พงจำไล่ตาค่ะปุขรีราจินะไล่จิมนาพงไอค่ะปุขรีราจิจะชกหรือก็ไล่จีคำเฉพิจิปุขรีราจิลีมีกี่บ้านนะคะปังมาเปิดไปมีนี่สิปุขรีราจิลีมีก็ต้องกันนะครานาวสันต้องอาทุมนะจิสังเจ้ากระอาลิมซาพาไปละมันน่ะตาปุขรีราลีหักลักไอ้น่ะชิจินตะเลี้ยงลมสายจีคราจันจีจีอาตัมนี่บอก
ก็หอลหิมซ้ำพังมาตาริบราวิคริงตุยฮีมซ้ำพังมาตาอาคาเอ็นน่ะอาคามีกุยรังรอกแล้วก็อินน่ะมีกุยรังไงค่ะอินน่ะขยุยน่ะตาจีรีอักจังซาตาอกทุกษาจีวิมเรียนเจนหาพกแล้วก็อาจุอิทุวิมเรียนแก่ขังเตยจิชูคริสต์น่ะอกทุรีลัทธิมีกระก็งตั้งขมีหุยขมีจีวิอารมณ์ลีอิทุมฮีเลยกิชีชิดกสังวิรงลีบริยชินาวน่ะตาชิดสังเลยชิงรกละก็น่ะอกทุยคราก็รอก็หอสัมพังตาฉันเอาเพียงนี้ละงั้นแต่อีตระ society รังวังสักระดาอเมน society ฮีเมื่อนาวนับพงมีระก็งานนาวรีระพงสักเขาระดาอังยาอิทุมีพิรานข้างกามีอาจารย์สมินะจนเมียนน่าหอบพกระก็อิทุมีบริราเอาวิคริงตุยระตราขัดให้หุงสักชาหุงสักก็เลยอิทุมีฮิตาตานิดเลยก็หาคิกท่าขมยอนจิงกุมิลินนักวิราขมยจิรีอิทุมนิ่งสิสานบริรานะวิราขมินนั่นแต่อิทุมอาริมัมไรส์อิทุมมิลินเฮอังยาวิตุปองอังทาวิตุปองนี่มีเฮาร์กะอิทุมมิลินก็ทาวิมิลินละอกทุยว่าเฮาเซ่ก็ละอีวิเลยก็เสียอเมน societyมาลิงไม่รู้คบข้าสารกะปิ้งปังตาอดสาวารู้ก็จีฮีอิน่ะจีพุ่งไงก็ระกษัตริย์ไปยังขมีเจ้าสุขระนาปิงใจก็รีระบริเวณน่ะสมิตามังดารินภาษาเรียนคณินี่ฮีคบข้าสารกะเลยชีตาอดสักลมแล้วก็ลุงลมมาจิ้งเสกจีฮีหังไงอะไรนึกถึงคำตายบุรีครามีโรจีให้ตา history ฮีโปรจันฮีอินะครามีเฮาไปบาบริบราอันนอมยาระจิชูคริสต์มังดักทารวีมิงสิงห์กะไกเรชิวันฮัชวาอินนะครจันฮีคราฟมินะ พระรักให้เราจิชูคริสต์มิงดีอาเมนก็ละอาเมนจอยปอดสันนี้อีวิชิมคนน่ะลิงพาชรามขมีไอ้น้องสอตาเอ็นรักต้องให้มีไงMrs. K. Leishuan Hashuwoshi, former chairman Women's Society na Jishu Krista Wiming Singda Karjan Jiklak mi wang ning shi chang khatai re gi chi phongshok lushit ngai dele lat lushit ta lan aina otsa kaina se haina ngchon mi ga hai shim kur gutong ali rira winning yang khung le ra kra gi chi hit ka sang ga ji han le aru hi itum na program hi zatama manda ara special number le dele special number hi Phungyo choir na khuika mira Phungyo choir na sami ga hai wi thili in hili mang ning lila exhortation ka shi tui ka satsang khami hi khani le dele hang wi lishit ke aming Kharesa the Mrs. S. Thingmila President Women Union TPCA Gachui the Mrs. T.H. Grace Shatsang former President MW
NWU Manipur anara khui ka miruno inihili mangning galula muron da khui miaruno atamje Crystal Mingli Legisia, Lunghar Baptist Church, Yahom Shinme, Kuhiwea Lunga, Aunga, Women's Society, we Chairman, Galari, Session Nitanmi the Clave, Moderator, Natum, Saikor, Galahiri, Rakazip, higher local, we meeting, invitees being your lapping, Natum Saikorly, TBCA.
women union wi mathunai na kala I kala ishi shimkurui shalam la midale TPCA women union wi chairman aka khangasawi kamahai samka phang mangai na aji hikita kahaga Jubilee hili ilila sharukui khangasak wiwang vareli kala program committee pinglila iwi ningshi ninyang khung chung ka midale ina khangadei mahangrang laga aka hi hangsangau ge im mrai lot pai shine itu mui association ya lungli khu ya lungdi pastor yau gom sajat ke chia mi pin hi atam ung shung ji tran khu akali wasala ga akali nge cheyung chei war ga kasahi leika pe kha kachita haya pastor binglia ga Jubilee hi khanga phang samga phangra leye limra ra kaina samga phang lei pa me chiwi kazip chili nidrei jili pastor bingli speaker sangkami hi kachang kat ninyang na kho da hang mi haulo da ang thori speaker gasa ngayai leina yang thor him lai ko kain mahang thuwe jaina arui nui khamatu ya tamli hi ka hang sang miao roring pa na ye local church na hida da ningala gaina pastor li sharukhi khang sakhi ring phana kho gi hang miao ro gi hi yarui awi mathunai na la kalai iwi mathunai na la hang sang ne ot saigor how go pok kala ma chon ko phoki sak la ke chot la ke atam la jang la ke ithum aje women society Lunghar Baptist Church Women Society leida khlei hi aje ithum how go phok maning mane thui ga ya singum hangshini da phangawi thochan ngshan wa kha society hui how phok khame leigishia isha yingra isha wingra Christali khisang hai gasa kala athumna phaijon machot mi aiksa phungpha mi aiksa ya khai thum kala ma hai khala iwa arijam issue women we Lunghar Women Society we thochan we iwa mathaireng ari yawai di ima parang kha atam chitran khra Lunghar Baptist Church mang maningla tangkul sai ko wi kharjan Jubilee gasa damli itum na khangna sang phang chitran atam chitran Krista wiwang lungsan lagaina kala otram khangathali ngachang gachat malei lakla Women Society kachung khawi aina athum na kata da chotra da phungsa khle gi hi kharjan ka sha sang pange ang ya itumli philan khanga khamivu na la lungguiran khamivu na la karla ari chamla itumi thochan kharjan history phaikai khamivu na la athumi kharjan kya kha chot sa khle ship sa khle athum kya kha malung ring do otram ngut sa khle gi itum ka chung ka sha sang pangai de som the sorry Lunghar Women Society mang maning mako siya da chot ka saji itum na kharjan ka chung ka saji tran athum lairik mathem mane education malai sa mane ji sala athum na crystal yu khisang ga wi malung ka tumji otram ngut se khangai ji thatam ning ra lai sai di itum na chung ka sha ko ye singham singrot shairan rung yilaga phungrei phungra kongra kan laga association we meeting ne women we meeting ne da odrom hiriri phunglaga kachik thata ba naw ram hor hai paim da naw ro phunglaga meeting zanggazat avung ra kchunga zat dei da itum ba shaye kala ima wamra ima samra gaji malai rokla athumui lunga sanji ka khayak la ka chot la
มักเทียมละมาไล่สลายเลยก็อีน่ะก็ทันวันนี้อีน่ะมันจะก็กี่บ้านน่ะอีน่ะมันจะก็เท่กี่บ้านนี่อีวิธีชูรกระก็จีวีนิ่งก็สั่งก็ละคริสต์วิวังอีน่ะงั้นนิ่งก็ให้เนี่ยก็จีวีคอมมิตเมนต์จีเลยก็อาทุ่มก็จุงก็วัดสลายก็จีขจรอีทุ่มมันก็ชามันนิ่มเนี่ยจีมังมันยิ่งละอาทุ่มน่ะก็ทันภาษาละก็อาทุ่มไม่ขังจันจีไทยละก็คริสต์ลีหัวสังละก็จารึดาละก็จารึงยีดาละก็อีทุ่มลีใส่หาซาสังมีใครจุยอาไทยจีอาจืออีทุ่มสังพังตะเคลนี่ก็จีอีทุ่มมั่มไหลละก็เสยอาทุ่มลีอีทุ่มมาสอดมีจริงเรออาทุ่มก็ท่าเลยก็สาวิวังอีทุ่มอาจือที่ตาดังเงินยิ่งก็ชับเนี่ยอาทุ่มวิชิตก็สังมังไงน่ะอาจืออีทุ่มมังลารินลีละภาษารินลีละวดมรินลีละมีครักสัมพังเดมียินยักษ์ริงพาริงยาดะเคลวอาลุงฮิลีอกทุยงสักตะเลยอาทุมีอาดัมลูอกทุยกษายนะอาจีทุมีอาดัมลูอกทุยกษาใครกังตัวน่ะอาเซียงเตยขังรอกเลยดิอีทุมเลวสัมพังขังอีใส่กว่าเรมีรินริงกับพาปงใส่กว่าเรไว้นี่อีทุมลีวัดรำกับซื้อไปกับไว้อาปงสัมพังตะเลยข้าอาทุมลีอีทุมบังไม่ดอกอัศากามาสักเลยกิจิอีเจานะมาจุกุยเสมีกุมอาขวีมีรินลีสิงกุมหังชินีเดพังอากาไกเฮียมาปุงพากจังคัดไกโคมีเรื่องจังไกโคมีเรื่องจังลักไกเนี่ยจิตาขมายนะมีเรื่องจังไกอะอาขจินะเอาวิสิงกุมมังไงนะสิงกุมคร์มังจิลิมชันละเอาวิมังลารินลีละอีทุมมังลารินลีละเรื่องสังเตเลยกาไม่เรื่องสังเตเลยกิจิอีทุมมาจุกละก็อีชีวจูบิลีไม่ยอมไหนเลยอีชีวGolden Jubilee ไม่ยอมให้เด็ด Platinum Jubilee ไม่ยอมให้เด็ด Centenary ไม่ยอมให้เด็ดจีวีไม่ยอมก็ให้มั่งจีน่ะอากจังอ่ะมันยิ่งมาโคค่ะฮีท่าเดฮิรันค่ะราชุงเดอีทุมลีไม่ยอมรำเดจิงกุมฮิรันค่ะเวรชิสารังสกายหิวอาลงฮิลีอีทุมมังลารินก็ท่าเดเลยเคลื่อนกิจมาจุกแล้วก็อาจจะลุงฮัลเบปติสChurch Women Society 巴西呢，经过很细腻的朋友家兄开始我阿龙的，一同米人个头了，怕会碰日里个这些阿同呢，人人啥那个就会对鬼了啥的嘞。米人个头些个他的身旁他个，Jubilee 没用海嘞，经过很朋友家兄爱嘞，跟米人个头身旁个摆么念呢，很细腻的朋友个该呢米人个头身旁个摆么念呢。下个干没用开呢，米林个头生朋个白米么口，可 crystally 亏生了个，阿维路可么上阿龙吉里，我专米慢慢了个，一通腾腾，拍个掉么没亏了个，就会 process 之争了个，一通里个头儿米林吉生个朋个杀鸡吉呢，个了。Mirin kathari itum na pai sorai na ara mang la rin di itum pai la tadai na lai sar da lai gi hi kahang hili ka shoi ma lai mra da si chang ne kathar mirin sangpang hai re gi kathar mirin sangpang hai re ji ka ka tha ot sa kai na thai bai re gi hi ara itum singkum hang shi da phang a kai re ka Lunghar church na Lunghar church wi sinau bing ne itum hang shi ni da phang a ra ga hai ne ji da ka 이tum이 어쩌가인 이tum이 그린크라가인 이tum나 키지 태우시아라 아라라카가 가이 미라라카가 슝가이위 어쩌지 아라 이tum 그타라 원쿠미 그타라 미린 원쿠이가리 이tum나 그타다 링지 태시글라 그지 히나 감마다야 아캉 사이라라 자파가다 칼라야 미린 힐리 이tum리 샤이 샤붕 라지나 풍파미 가이지 리 그준 머론르가 이tum nama tay may da kiwat sa shikla gaji hi itum wi kamataya ningrin sang saki jine karatot na itum li aman kasaga manglari nuilan matwi sang mi ay ko are itum mata may da kashung may da otram nga sabaw sa jika itum otsagay na mirin kathara ji jitayng saki jine mirin kathara sangpang sa jay ka kachama mirin je itum hor prungra Horshap kawai ngaran prungra ina gata da ringsa iwi tui kaya atamli
iwi kachama mirin ji khikla jika Galatian ka pikasangwi verse 5:19 to 29 hidi notum sai kon na kasung mai da pa milo Galatian ka pikasang phangau ji dika kachama mirin horau sa jika kachama mirin ji khikla jika ina akashi da itumli satsang bai ina akashi da pa lui shitke mikumo wi khang cha ji na sa khangai ji thai pai laka chia shui khangarui mikumo wi khang cha ji kachama mirin vreri makhui ka sang mirin gi kho shui khangarui makathar mitun makhangatun mew muli khokrum kala mewar ka shon yang shi khangarok khangamu mikpai gi shi malung khawat kakram mi jang ka khom kai khangarok yui gi shi khamarip khamangazali akachang sa ikatha tha hina kachama mirinji itum hi ba long gi sang ta lai ka hiya kachama mirin sau se horai laga manglawi athai ji mathai khwai itum hotna sa kathar mirin sam bangai ka manglawa athai ji itum mathai khwai sa ki ne ji wa khigla je ka manglana lai ka shi luk khamathan chingri ka hai chu khami lut mishan ka thai ka phau ot ning ka tong balung khanim kalak khalata khangarin hi ka tha shok ngasaka chine ka thara mirin sangbangu sa jika itumi mirina na arui hangai ka phau ot sai gori itumi mirin khalat chi thai gi jine shok nasaku gi jine chida ga mina yang khra ji tran ang yaw speaker bing khani na la ku chung ga hangai re kha ara ga thara mirin jai ga jubilee sa laga topic lei prungra tui gui lei prungra laga jili matui prungra da matui ta hai ra yo ava matui thai yo ava them nai da na ga khui je na itu mirin ri ji si jin laga ot ma sa tu laga jubilee kham yon landra ka ting laga yang chung sang laga adam ka chung man rok laga mayon khai tangkhul na zat na da kle jubilee hi aremang saurili ngsa hai bai juwangai na hi ak khui mi bing na sinau bing na lungsan laga otsara da jubilee hi athai mathai sak pumra da athang re yang lo lan la shigai la jungha chikat ngorok laga sa ka hai hiwi athai heva mathai sak ngai sak prungai tangkhul na Jubilee jung sa ga Jubilee wi thili khonzare ga ji shok sak chingai achuguma Lunghar Baptist Women's Society wi platinum khambayon hiena khonzar hawa gi ja khon ma shok akruno mi sai kor member sai korna really yangar ka kathara mirinji sangbang khawai khotnang rok ga o atang ang ya ishi pastor na hang thata issue speaker kai kana hang thata khani na hang thata tung sorry Lunghar wi Jubilee kamayon here kachang kat matik chai vare zang la ke hi wi kamayon wi athai jeva sangphang la kai re mangla wi athai ji aram di sangphang aram wen mathai pho khai re ta mi na khang cha na Jubilee ngsa khwai sa se itum nara atang chot chang la kai na phungra ka haya avung raping aying raping jiwi na itum li kya kam thui sang mai ka sa ji ning shi itum achi phongshok tale ara itum ring dak lebing achi than dak lebing sai gore bing hi akam than ga dak lebing hi na khisara shukrara dak le inaura irungra bingjili itum na khi mathui sang mi rikle ki ji hi machuk laga masip maida rivrari phakhui laga mashung maida otsa laga ya centenary ka shung chitran itum guchung ka leisa lapai kla khamai bing leisa lapai ka ji itum centenary ka shung atam le itum otsaki history on way da sakje ne guchung wanga jang jaina history pa ku
จิมันสังก็มาพามระดับสังขมีมังมันนิ่งละอัดตุ้มอัดตั้มจิเลอัดทุ่มทอดจิเลวะยักก็มังลารินดีละภาษารินดีละชิมบันรำบันดีละยักก็อัดทุ่มน่ะสามีไอ้สักโคกจิวีชิมลุยจิละมาทุยสังมีขวายซาเสอาจจะอังยัยน่าพกเลยอีทุ่มน่ะลาอักษาจริงลาซาชอนเดเลย Fate of our fathers กจิจีอินามาจุกเลยก็ไม่ลุงฮัลลีวะ Women Society เขาพกอาจำฮิลีชินาบินท่านleadership ไม่ชกเรื่องสาธุเดแม่นาบินเขาพกอะไรสารไปคือชีวิตที่ชินาบินน้ำร้อนอาทุมีไม่ทราบที่ยิมไล่ให้เรื่องวเรลีปังชับปกคุยเรื่องอาทุมเรื่องสาระก็ให้จิววังอาทุมดีอีทุมเยี่ยมสดมีง่ายนายเจน่ะอาทุมดีนิ่งชีริงพานายเลยกจีจีลาใครเนี่ยอารุยวี Fate of our fathers กจีจีจีอักษิดสังไงอิชาวังร่ากจีจีอาจิบหัวไรสาเสอิชาวังร่าดาอาจิบอารุยฮี verse 1 and 2 จีงั้นยิ่งก็สิลกอาทุมลีขยากชีเลยกจีจีไทยเดควายน์ทันลกข้อกลุ่มลา number 98จีอิชาวังร่าอิชายิงร่าลีนี่กชีจีไทยจะใส่โอ้นังนุ่งลากษาเสverse 1 and chorus Sabai kan lahi sang jida ishawa ji musang li ishawa the sang sangai ko Jaina Lunghar Baptist Church na aj platinum jubilee kambayon hi na member Jubilee razang hiri sharuk ras rakui kaya sai gordi sog miya atam sada athai kamathaya phanit ni train saru no ji hanga hen tangoge Kasa kawa berba li remekap ta ning kisi midalai kakane li Women Society Program Committee li la ning kisi midalai isawana tanra mida itum li la panyungda hitada atam kui khangasak vivang church li la ning kisi midalai members ko tong ali ning kisi midalai lang mai da Women Society na le sila kai na panran khami wang la ni sila ke ituma khamsai na ra ye ramnau sa da ringphala ke ra ungji da ramma khasai da ringphala ke kha legacy pangran khami ji wang la thada leisi me khangasak what ka the thran ni chitran sangphang ne gajwi ringphala sampang ngasak kajiwang ning sila ke team ji Mirin Kathar Gachui team ji aya kahang thran li ina phaning khung akha laye gaja ma itumi vare si masarang saraga vare si ra ka sa thran li itumi Mirin Kathar ne ami oli khorum sai jilala ali notha sai jilala ra krista itumi hui khamiali khuisang laga Mirin Kathara kaza thran hili kazangkat itumi isabana varesi thata phra haida itumli varesi thata phrang sakhaida itumji kazat ka kazangkat proho hi itumi hui khamane jida iwi Mirin hi
Tarjari yana kajata Kathar Mirin jat ka mazat klay kasi punyung asaka ina ka puning ba atang hang haire ayawan hang haire how ko phok hi sinau arihan sinau trak kana laidik tamda office runo ka thana runo ka sa sangpangne ka isabu rong wa tamria isabu na class 6 and da ka tamji thada tara ka tam khui khai ka tha aina san khui ka chunga na laidik matam sama isani rong na isaba na like tam jat sa da isani na like matam mara ga jaina rar hai sai jilala isa wan isan ina phung laga night school vai je chi thala la mai lam da matam mara jaida aya ani somi rong na kharano pin ka hang chi chila ke kathana apam la mami kathana la mi khwai la masathu itumi chat khana lia shinawa shimni pam laga shimni watsa raga naw ka phrahi na itumi duty na ka juwi ana le ka haida kathana hi ilisang sakra ka juwi ningrin ramle sathu da ina ka phne isa warong atum school oja ka sa church wi kathana pingna ningka lakaina singkhui laga how phok mi gijine atum wi how ko phok wi tili atum na ningri na kha le laga sinau pingli manga ka thada mira sinau ping hila varewe chakmai khui laga sem gai akane gichuwi ningrin lera jai sitsanga kiwanglas la ichum ninga nau ka thran li isawana sinau mia nau ngate ta ma rarkang sak put mane dan atum kranau pingina chikata rigid culture we alungri singkhui gai mia nau we society singku khui maning mane atum ka tu sinau we society singkhui ringphala ge iwa hita kranau kathana mia nau pingna sinau we wang jida singkhui laga how phok kami atumi ningrin kyakhat mathakle kichi ach hida da 75 years celebration atamli atumri phanyung khung wi wangla women society le running sila ke ki wangla la itum na how phok sala la atum how phok kami celebrate saman man ke jatam hili atumi hope ji itum fulfill sa da le ga male kala hi atum na how phok mi jida itum ring pha ga maring pha kala ke jila iba ramnauli question sanga ye lang meida itum atumi hope fulfill sa ya atum bi atum na how phok khami we ring ga pha joy ji leye je kha ina ka phaning ba achu itum bi theme ka Mirin Kathar ga chi celebration hi wiana itum bi footstep aka khui laga phekar kar khui laga ina kathada avua kha sada shinawa kha sada simkhur hi yangara khu hia nucleus family simkhur hi jan how ko phok ne ka phasa se jila simkhur jan how phok ina khamatha sa ka iwi naungra na la iwi na tam khuye itum tan kana theye naungra school ka tha ni hanung jili naungra ping li tam ka se tha ne ichi miss ne da matam se ne mami amade missina nguida tam se sala la athum yuwanga china role model sa da khuye chi tha da sa da itum hila naungra we role model ne avu awavu ngarai Mirin Kathar ka semse ga chili itum bi role ka ha kalaye ga chi mamla se Lunghar hi notum na theye Lunghar hi itum na mikuma ka phralaga mikuma ka rarka khangsak thada Lunghar hi chi thada ma phrama nawa our step by step loga now make up the beautiful butterfly jang our complete change hai itu mirinli cikatha complete change kuira kasap ina kamatha hi san kui laga
complete change คุยขรามิรินซาเซคิวังคลอจิละทุยไงมิรินก็ต้องไงมอเรก็พงกษาเรมอเรวิอาลุงรีริงกากจินเนข้ามีอาวุธวิบังชับมีอาวุธวิมากากสุงเลยวิอาลุงรีก็ต้องขังรอคีมาเลยค่ะแกค่ะคำท้าวัดซาลละก็ต้องหิมาเลยค่ะอิทุมละก็ท่านอากาศดาเทียก็ละก็ท่านอากาศดาก็ต้องวิอาลุงรี negative criticism หินจุ่มไม่ positive criticism หินก็พาไม่นี่ก็หินพาไม่ก็จะไอ้ว่าอาจิตไทยจะ criticism มันนะก็จะนะก็ท่านมาสักไงละตระเขาเลยปมค่ะคริสตัลลียังกาลก็ฮิก็ท่าฮิเอาวิเทก็คุยคำตุยเนี่ยจะเพียวมีกอกมีแล้วก็จัดกจิตรันลีอิทุมเพการคุยกับไปเนี่ยจีว่าไงนะรัตลุยจะนิ่งสิละก็อิทุมลีฮิตาดพนุงขมีก็ละมีรินกัทระ75 celebration ที่เป็นมีรินกัทระซาละก็ centenary ว่ากจิตรันลีลุงฮาร์ลีอายะละก็หังท่าดามริงกับพาเปาอักขละมะขเลยมีน่ะตำก็คุยคือมีน่ะงสานระก็ลุงฮารักษาขังไงงสานระละก็ลุงฮานาวกันซาดายาอิรำนะฮิตาดจักสีซาดาจิตางสานละก็มริงกับพาเปามาสัมพันธ์กับไว้ดัดลุยดาสิละกันจะทางไงอิสิจินาวงราพังะอิสาวิสาวาลีพันิงคงไงนะสอดแต่แต่รอบนอกเราเจ้าประสานรับขึ้นมีกิลานี่สิละใครเร่อิทุมก็ต้องอดีเวรนะสวมิดาขมาหายามิรินขมาหายาจิงกุมกุปมันดาจิงกุมกัทราลีมิรินกัทรานะจังดาขมาหายขมายามิรินซาซาเซคนได้อีกก็รำหายเลยfunctionaries 平时个他的阿登波西个的朋友那个没得那拉罗在的接着拉回开，平凡那耶，阿腾要开哩，帮咱啥开就接他开，可来还得去往票米罗阿开始的阿同哩阿本米哩拉米开玻璃石的了呀，阿瑞看到啊，帮咱啥米开去，伊同米是那种 president， 要不请来比例就很的嘞。Kresada highest yielding 5,000 AS 成类体5,000， อันนี้วิจารณ์จัดเธอกันคราวคุยมิล yielding and family AS 成类体成类体是 family 么家是啦，阿看那教会咪啦，话为了家的嘞，AS 成类体 ，Mr. AS 成类体，么家啥个他的，个他那边那个人民闹嘅。就为提的阿拉5,000 below 阿同米查的阿克里明爱的嘞，因那他的巴达好个么疼哎那克拉米咯，第二晒灯给客厅啦，阿我宁亏是 pastor LW Racing LW 库翁 LW Wellbeat 给 Shimter GS 明星皮 Mrs. Hedges Dawnthing啦 Mr. LW Rushang Mr. LW Mayor 阿西查的阿卡。就阿克西的阿同那把打开个洞啊，就看米了。这些晒灯给客厅啦，阿我宁亏 pastor LW Racing LW 库翁 LW Wellbeat 给 Shimter GS 明星皮 Hedges Dawnthing啦
Mr. L.W. Rishang, Mr. L.W. Mayer. Laga line sa laga pamila akashida amaka phuri shise. Jong phương lại chạy. John Rotam ka chila. John Rota which hum ba ji ni ra. Oh, I think LB will be we quick minutes. Kakni sada aji kursit kumidak le Phungyo Baptist Church li katong ani pangran masadal ture ka kwel director ena bayanes li mingaya ani na hisong rada pangran lekshi pangran kra kumilo unique sara kai kwel ping ne chinaw na hitada kwel director sada klei deo kharing pha maning ne nani ka tha chinaw chungmei da shokro no Now sada aji chief case frek hanga mi khaya kalang ngonglan mi khaya history lisa mi khaya athumbing thada program ni mashoi khmi mang maning la atam yang pangsha khushok la dan da chikat mi da khlai jiwang ring phai athum nani to la ga mi khaya panglan sa mi khaya women society mi khaya in hang mi ngaya Mrs. J.S. Somila casing na 30,000 kala memorial stone unveil sa kami Mrs. Elbury yung mila na 30,000 kala Mrs. L. Leishu Highest Leishuan na 15,000 da atum na yung tong na agad na tiyak ka sang mida kala jivang ring payi okpay merino ring pa merino gaji apang PM house Kasatsang Mikhae, Mrs. S. Thingmila Ribunao, President Women Union DPCA Kala, Mrs. T.H. Gray Shatsang, former President NWU Manipur Kachung Kaning Shimidale. Yorla Bingli Kachat Sadale, Service Kupkai Withili, Yorla Sakoruna, Church Lingarai Salo, Latam Rumra Jidale. San Asama Ngazinwi program highlight Samitale, Choir City, Phungyo Baptist Church, Nakuimira, opening hymn KL number 184. Invocation he Chairman, Marem Women's Society na Samira, Scripture reader na Chairman, Kamsom Kulan Women's Society. Text na Galatians 5, verse 22 to 26. Special number he Sunday School grade 1 Wenale. Preacher he Miss Linda Gazingmei. Topic na Mirin Kathar Samgapongwi Ate. Closing hymn KL number 236. Benediction hina Chairman Nungbikulan Women's Society na Samira. Ara closing hymn he 264 choir na Than da Samisa. Benediction he Mr. Thomas Gazingmei Associate Pastor na Samira no. 264 he sa pangay ka yari sa koron ng ininga da sangrumsa. Go, 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 go.
Tangkur Tang Mang Dale Leka Kohol Kapra Kamia Gazingare Gasakava Vivra Lunghar Baptist Church Women's Society Pashok Kamia Gasakava Naming Tek Demirano Noi Ungram Shok Meirano Rivra Wilu Commission Legacy Wilongle Lunghar Baptist Church Women's Society Lingamida Singkum Hangsni de Panga Platinum Jubilee Itumna Honching Ching Enang Lagsa Lamhiri Kipa Kashim Kuli Kaknang Kakza Krak Shi Mishok Sakla Langjin Sakai Sakora Ungshung Kang Sak Vivang Ningshishi Hedi Ayay na Twilaga Arila Shungda Itumi program Rivanang Yurkamirungli Tacham Dana Pena Singaman Man Kang Sakvivangla Ningshishi Hele Oring Shun Session Heli Pungyo Baptist Church we quell binna Nawi Karinga La Masotraina Lumlau Lak Kena Sami Kai Vivangla Riva Pungyo Baptist Church Tangku Ketong we Avu Church Maring Mayreno Jihira Siasatare Hen Soda Riva Nawi Rao Shinau Canadian and Satmelaga Exhortation Matalak Kena Itumri Kasatme Kaiti Wangda Rivana Somilo a new ministry Mangava Mayreno Jihira Siagasane Ray to me program Psycho Kupsong Uda Itumli no we get the church wena Chingri Ena Chohomi Laka Nazinu service Ning Palakena Itum Kukalu Shit Kwai Itumli Krumishan Miloda Itumling a Dankamia the Zing Reg Sakva Ming Sing the Siaksane Amen.